Yo siempre recomendaría, especialmente a una persona joven, ir a extranjero para ver cómo son las cosas fuera de su ámbito normal, para conocer otras culturas, otra gente y luego quizá volver a su país enriquecido por todas esas experiencias. It's a very good experience, especially as a young graduate, to see different cultures. And I am sure that employers in Spain would like to see that the person has been in other countries, because then they know that they know other cultures. They know probably also speak better languages, and they are more prepared for the next job. Ganar experiencias internacionales, eso es algo que es muy apreciado por las empresas, las diferencias de culturas y después volverse a su propio país con otras perspectivas y traer también las perspectivas de su país a nuestros países. Experience abroad is always nice on your CV if you want to come back to Spain, of course.